Hi everyone, just coming quickly to kuambia wandugu yangu, don't show yourself here. Niko mupark. Wait, I'll take a photo of you after. Niko kupaki na batoto, lakini niko nafanya appel kwa bandugu yangu bakongolezi na bakongolezi juu ya business. Una bale kule beko nacheza. Mukuye tujuane hii business bandugu. Mukuye tutumike ku Facebook na ku Instagram na ku YouTube kuna kwa franga nako. Mukuye tutumike, hautaiba kitu ya mtu, hautadanganya mtu. Mukuye tutumike mama we mwenyewe utumikake kazi. Niko na kuita leo kuyo junge na mie. Hakuna vitu ya kuogopa. Kila kitu sitaweza utaweza nini? Uko nazala, mie ndio na mimi nazalaka, lakini natumikaka naendaka nje. Mekoko ba mama mingi benya bawezake kuacha batoto bakafanye kazi. Uko munyumba uko na bezo ya franga. Uko na bezo ya franga mama. Toka nje. Na hii sasa Juice Plus haiko auta toka nje unaenda fast. Utatumikia munyumba yako. So mimi nilingia mu business ejo ni support ba mama. Ni support ba papa. Benye beko na difficulté ya kwenda kuongea anglais, kuongea nini. Batu beko na ma problem. Hivi mimi depuis nilingia njo najua kama kumbi batu wanakuwa kama mashida ya mwili. Kama ugonjwa hautajua kama mwingine anagonjwaka. Niko na bakilia yangu benyewe beko na niambia gisi hii maproduit yangu ya naturel bio inasaidia ma blood pressure yabo. Ma hypertension inabasaidia. Ananiambia depuis alikuwaka hayakuwaka na blood pressure yenye iko normal, high blood pressure yenye iko normal. Kupitia maproduit yangu ananiambia kama anasikia bien. So tusaidiane please. Mukie tusaidiane. Oh, what's wrong? Nilipress. Oh, okay. I think I'm still on. Sorry. Yeah, mukie tusaidie. Samwa we ule ndugu yako, babako, mamako eko na gonjwa, eko na problem. We hautajua. Tusikuwa nategemeaka tu madawa ya bamunganga. Hii masiku ni masiku ya hatari, masiku ya mubatu kwa naishi ndani mudunia. Tukua na kulaka vitu wengine ya naturel. Ma produit ya Juice Plus iko très naturel. Iko naturel sana. Haiko vitu ya mubaya, ni malegime na mafru yenye tunakulaka. Ibi hapa. Ni malegime na mafru yenye tunakulaka bina changer mwili. Hata ngozi ya mwili, kama unakuwa na problem ya ngozi ya mwili, kichwa kuluma, chakula njo dawa. So Juice Plus ni ya mzuri sana kuanzia kosa vile business. Ni ya mzuri. Mimi natumikaka nilipenda nifanye naye online. Online kumi makuta nako napatikanaka. Kama wewe ajua sema eske mtu tu ku Facebook atapokea. Tuko napokea. Please kuya na oni join. Mimi nilishachoka kwenda natumikiana bazungu kule, bakwambia hauna anglais, bakwambia haujui, bakwambia nini, tutapambana nabo vile tutakimbia. Kuya tutafute makuta mengine ya kutusaidia. Makuta kusaidia familia, mwingine maprobleme mbalimbali. Kuya ujiunge, utaongea tu Kiswahili. Kama unajua Francais utaongea Francais, kama unajua Anglais utaongea Anglais. Kama unajua lugha ya kwenu ya mamako, Kibembe, Kirundi, Kinyarwanda, Kibangu, Kikasai, Kilubakati, Kimushi, kuya uzishe juu ndugu yako ile mushi mwe kusufrire na magonjwa, ajue kama anaweza kapona naturellement na bitu ya naturel. Kuya ujunge na mie, haina problem. Haina kazi mingi kuingia mu Juice Plus. Haikulombe bitu mingi. Haikulombe bitu mingi. Asema utakuwa na hivi na hivi. Ile 5 minutes unaenda ku Facebook, uigeuze kwa ya kazi mama. Ile 10 minutes unaenda ku Instagram, uigeuze kwa ya kazi. Ile 1 heure du temps unaenda ku YouTube kuangalia bengine bebe kuingiza franc. Wewe wakubangalia katuma like. Wewe yako like ni photo. Bale unaingiza like, boba anaingiza franc. Pia wewe na mimi tuanze tumika. Njoo ilikuwa mission yangu ya kuingia mu Juice Plus. Nisaidie mama mwingine mwenye na yeye anachiaka tu bwana njoo anatumikaka au papa mwingine bibi tu njoo anatumikaka. So njoo maana nilipenda niingie mu Juice Plus. Hata kama unatumikaka hii nako ni makuta mengine. Tena saa utaendelea mu business. Ile kazi utaachaka. Utayachaka, niko nakwambia ile kazi ya 12 heures de temps ko bwima. 14 heures de temps ko bwima, we mwanamke uko bwima 14 heures de temps, 14 hours uko mu factor. No. That is not a job. Kuingia mu Juice Plus, Mungu atakubariki mu Juice Plus.
ni nyingine njia Mungu ametutumia ya kutupoleza. Tusiache bandugu yetu tu ba Nigeria njoo bakoya mondani, na mimi niliingia juu na sie ba Kongole tusimame. Na we kama uko Murundi kwa naoni junge na mie na wewe shimamishe Barundi bandugu yako. Na sisi tulikuwa natafuta franga online. Na sisi tulikuwa naingiza pesa online. Unaona? Na sisi tulikuwa nafanya kitu ya kuingiza pesa. Mimi najisikia feri juu niko nasaidia batu. Mtu anasema alikuwa nasikia hivi inamsaidia. Mtu alikuwa analalaka tena anaanza lala. Deja pale mimi nasema Mungu merci. Juu umenipa kazi ya kusaidia mwili ya binadamu. Avant yaenda kwanza kule kuma hospitali. Bienye biko napitikana leo kuma hospitali ni bia mingi. Surtout hapa ku corona. Wewe peke unajua dada. Kula naturellement inakusaidia kukuepusha na hiyo mambo ya kwenda hospitali all the time. Kuko ya batoto, kuko ya ba mama, ni ya famille, ni legume na fruit njo tuko nauzisha, me mufaso ya ile banaitia mwile sa vile unakuwa ni bitu haiko bitu ya ajabu, banaitwanga tu ku mashini, banakausha ku temperature mzuri, banatia mwanani. Ni ile malegume tunakulaka. So niko natafuta mtu akunijoin ku business. Kuya na wewe anze kuingiza ile 100 francs. Kuya na wewe anze kuingiza ile $50. Ile asema 100 francs. $50. 50 euros. Kuya euro, kuya uingize. Kama uko France, partout tuko mu 26 pays. Hautozisha tu pale kuna kuwaka. Mimi nauzishaka na batu ya France, Amerique, tena timu yangu ya munene kwa Amerique. Na uzishaka fasi yote. Kuya mama na wewe wanze ingiza hata $50. Please. Kuya uingie. Njoo niko nafanya appel kwa bandugu yangu. Mukuye tufanye kazi online. Yes, iko possible kuingiza makuta online. Na unabakia kwako uko nachunga mtoto wako, bwana yako, na unafanya kazi ya Mungu kama mtumishi wa Mungu, unafanya kazi ya Mungu bien. Unapata mataa ya kukua naomba. Siku za mwisho hii tukua napata muda kuomba. Hapana 24/7 mu makazi ile ya mafactory. Tukua nabakia sometimes kwa nyumba, unakuwa natumika part time na unafanya online business na unaomba Mungu. Unaomba Mungu, unajifungia mnyumba, unapata time, unaona wasiwasi, unajua niko nafanya 5 minutes yangu online nitaingiza franga. Vraiment karibu. Uyo niulize nitakuoriente. Habiko nguvu. Ni ile 10 minutes unaenda Facebook nayo unafanya kazi hivyo na chat na batu juu ya kubasaidia mambo ya sante. Merci beaucoup. Tutaonana tena baadaye. Kama uko na question uniulize nitakujibia. Kuya tutumike, acha kuogopa. Toka na we mwile comfort zone. Gisi mimi nilitoka mu comfort zone. Mwile environnement nye ushazoea. Ami tu hivi ndio nazoea. Mwi kazi tuko na ba docteur, ba nurse, ba ingénieur, beko mwi business ya Juice Plus. Haiko batu benye ba kusoma njobe koma hapana. Batu beba najua probleme ya sante. Tuko na bo mutele. So, sasa we mwenzangu mwenyewe unaendaka tu factory. Joni na utakuwa omu. Ba docteur ba meshacha bu doctor. Banaweka ma degree na ma diplome. Banakuya kwanza kufanya Juice Plus. Jo banajua kiebe kuna tafuta. Kuya unani dream yako mu Juice Plus. Kuya utimize dream mu Juice Plus. Uko na saidia famille na yo. Okay, merci.